Maharaja Pradut Kishore Debarmani dagi Mumbai Greater Tripura ni Shanmungo Kraksal Shanja Jorawa Takarjala Block Committee ni Shakthar Mumbai Takarjala te Jompujola Amsayo Homsang Reli Klaika Tipramothani Adong Rock Manjaka edisi CEM Purna Chandra Jomatia Tipramothani Haste Tangphang Khatung Debarma YTF ni Tangphang Raju Jomatia no Khobui Kubun Ozamarok Greater Tripura ni Shanmungo 5-6 December Salmariwo Delhi ni Jantar Mantar sit-in demonstration khlaijakmani logi Kraksal Shanja Jorawa Tripura hasteni kereng-kereng amsayobo Greater Tripura ni Shanmungti sawi khlaijaka homsang rally aba haikeno Greater Tripura ni Shanmungo Kraksal Shanja Jorawa Takarjala Block Committee ni Shakthar Mumbai Takarjala te Jompujola hatiwo homsang rally khlaika Tipramothani Adongrok homsang rally manjaka edisi ni CEM Purna Chandra Jomatia Tipramothani haste Tangphang Khatung Debarma YTF ni Tangphang Raju Jomatia Working President Dibor Koloiti Block President Bijes Debarmana Khobui Kubun Ozamarok Ashala Jompujola hati ni simi homsang rally cenggai Takarjala hati wa thangai paide wi rijaka Takarjala Block Committee by Luwa Jijak asal ni homsang rally Bilai hambai ini Delhi wa sini 2 din Greater Tripura ni bagai movement khaini ro thangman nutte jeng solidarity support khaina ni bagai Tripura haste gnang sini kaisa muscle rally sini torslai rally ngui tongo tini bo o jaga Takarjala Block Committee by obokjak sini kaisa muscle rally ngnai homsang rally ngnai a jaga sini Block Committee ni leader or Central Committee ni leader sini da khatung tongo teibo joint chairman tongo Sudev Debarma sini TWF ni ngui Birjan Debarma teibo Block Committee ni leader strok tongo tini chung or ni simi rally selene sini leader or briefing khainai o rally khaimani chung sini thanchani mari sini kaisa Delhi o thanai rono chung solidarity support khayo borok cost ke khai thangmani sal noi train by thangoi chini te prasad phani bagoi borok soba khaika ini paikha borok no chung support khaioi borok no khatung ronan bagoi teibu phanona ni bagoi chung haste gnangoi ne mo khai tani ke chung bubagrani netrite chini paithak soba chung khaine ni thang tongo paithak soba chung success khaine ni bagoi chung joto ne tabok thansa khlaioi chini phan no chung phunungnani phai tongo phan no chung phunung lainai Omon sini paithak tei nahormo sini Greater Tripura chung maya hangkhaike sini constitutional rights maya hangkhaike sini Tripura o haste o thangoi tongnani bagoi future ni bagoi sini lama gre hani bagoi chung sini bubagra netrite Greater Tripura mansongnani nangnai constitutional rights manani nangnai omo chung bono tei bo strong khaine ni bagoi chung omo ya prechelai homchang rally ni bisingte ambai sini leader of briefing khaite dia takuk sungno ini kaisa ঐতিহাসিক sini morsal misilna thangtango Tripura motha Takarjala Block Committee ningai tamni bagai hingkai sini 13 lakho Tripura sa borokno muthangnani bagai sini hani soyang bubagra bose rangri khibe yomo khibe don dolak thaka thui tongnai borokse jongnang muthangna bagai hine ongkhoroi tabu takalai waisia semono muthanga omo hai khobang mano Tripura chanai Delhi o Jantar Mantar আন্দোলন kahaipon takalai hai ঐতিহাসিক ভাবে omo haike thangai kuthumi dakmani aba hai kuno dinu nukyako omo kaisa history sini borok do phani bagoi omo haike miani simi pas hoy ini las dharana khai aro Greater Tripura na support khlai Greater Tripura demand khlai aro borok sini Tripura motha ningai aro dharana khaika sanlaika chiri khoklaika jotoni bagoi no ang kobongna musungo omoni bisingtei sung jotot Tripura sarok tawo bo oroi poroi ngai kubun party o kasai tongnai rong nang kobongna musungo sung bahaika omai ke oroi poroi ngai chanai thang thanchaka tongna nango thanchaka tongkha sin dabi adai nai sung pojo chao sini pojo tongo sung thanchaka na sini dabi sini Greater Tripura dabi sing hasil khaimana abo sini bisas dong
তিনি অর ফাইনাল রক TWF YTF ত্রিপুরা মঠা যে তংনাই রক চিনি বরম গোনাং এডিসিনি চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার বাবু ফাইসক বাচ্চা বন বেলায় হামাই মারো অমা হেজরাও চিনি মশাল মিছিল ফাই যেন উৎসাহ উদ্দীপনা রয়ে যেন एक्सलेरेट खाई चिनी बखा बासरामानी बागै अरनि टागरजलानि त्रिपुरा मठा YTF TWF ब्लकनि जत नेतृत्व दंनाय र वारियर्स दंनाय र बखा बासै फैयो जों अमा हाइकेन अ ताबक आन्दोलन खाया थांमोनि आबो सुदो अमा पलिटिकल पार्टी ओ चिनी MLA MDC बा मन्त्रिनि या उद्देश्य थिमिया चिनी बबागरा सराय सराय साइ दङ तामनि बागै हिंके चिनी बरक थांनानि हिंके जों कायसा आलादा स्टेट हुड जों माना नांसिनाय मसारा चिन्ते कोन लामा करिया आबोनो चिनी कन्स्टिट्युएन्सियल चिनी राइट कन्स्टिट्युसन सल्युसन कारण कन्स्टिट्युसन सल्युसन छाड़ा त्रिपुरा राज्य जैसे सरकार पन फायदे बहु कुनो सुनी बरक थांग माना कुनो लामा करै कारण नरक नुखाना थांनाय 2018 एवं 50,000 चाकरी नाय बहुत किछु रनाय हिनि प्रतिश्रुति रिमानि दा पन्जित त्रिपुरा सरक बेकार साके बेकार आसुनि बाङै फायो अरै परै निनि राज्य शान्तिनि कुनो परिवेश गरै राज्य बोरैं थों चलांथों सिक्ला जबर चाकरी माया माया संथाय बिसो बुगिनाय हायसै जों जजखुन पन्जित चिनि सेपारेट स्टेट हुड माया खांके चिनि बं बुगिनाय बनि बागैनो चिनि जन्तर मन्तर चिनि 2 दिननि जे डिमान्ड खाय तंनाय रक बनो समर्थन खालायो चिनि सलिडारिटी चिनि थानसा चिनि यूनिटी खुंनायनि बागै जों दिनै आमतेब अक्सिजेन रनायनि बागै जों दिनै मसाल मिसिल खाया थां दङ दा किसान बिसिङाव जों अमा पाइखांगोन जों मसाल मिसिल जांगानाय जत फाइनाल रक ना हामाय मारो दारा दिल्ली थांनाय रक बर बाहाय कष्ट मस्तखौ थांलायखा जे जागा 2 दिन सौया तंमासे 3 दिन बन्द नाङिखा हायखौ कष्ट खाय बर मा थांलाय जाखा बरनो ईश्वर हामारि बंना काहाम गरंखे दिल्ली होइते त्रिपुरा हाय हाय नगो फाइ फेरक सपथिं अ दुआ अ आशीर्वाद ब अ प्रार्थना ब प्रेयार ब सं खायो आसंनो हामबाय यागो यागो हमजों तुयै दिल्लीनि जन्तर मन्त्र ग्रेटर त्रिपुरा लेन्डनि सानमुंगो खरांथि साननाय त्रिपुरा माथानि आदं आदं जुगसंनो खाफुरमानि फुनुका आमसायनि लुकुरक आसालनि हमजों रेलिओ आमसायनि लुकुरकनि मानजागमानि मारि बेलाय मकलक लाइथत ताकर जलानि सिमे अशोकनि ककथुम चिन खरां